Ahanbada Maroiba Pau, Tangjam Manorama Mihat ki Chahi Kungamatoi Farak Pagi Hekat Lekat Tambagi Thoram Pangto Cray. Amadi, Freedom Fighter Hemam Nilamanigi Chamaga Taraga Hundoirak Subamapok Kumon Thoram Pangto Cray. Kurumjari, ISTB bu meeting tabiri bu pumna maputaram nokjari hauji pau sandokna bizari. Manipur dagi Armed Forces Special Power Act 1958 pura muthatpagi pandam mai pakhanbada leiriba luchingba sing political party singna amada thangjinabagi wafam toktuna amatto oina India lengak ta sapu piba mathok tai haina apun maluk Manipur gi coordinator Fulendro Konsamna phungtokrai wafam asing asi ing lisingani supna mari gi July gi taraga mathoida Taraga Taret Suba Sam Rifles and Tamtina Nupi Oivigi Kaikumna Manghalaba Matung, Hatok Bikivi, Tangjam Manorama, Mihaki Chahi Kungamatoi Faragwagi, Haikaleka Tambagi Thoram the Haikibani. Tangjam Manorama Memorial Charitable Trust Bamon Kampu, Amati Apunba, Lup, Manipur, Nasindana Bamon Kampu, Ward number Ahum Community Hall, the Pangtoko Thoramada, Apunba Luki Coordinator Fulendro Konsam, Joy Chingang Kam, Joy Chandra Kontosam, Rupa Chandra Nongthongbam Tangjam Manorama Memorial Charitable Trust Mamon Kampugi President Tiam Nilvir Amadi Mafam Kyadagi Lakpa Imai Bill Merapai Singna Sarkyaduna Laikidraba Tangjam Manorama gi photo da Haikaleka Tamdana Ikai Kumnabu Utki Apun Maluk Manipurgi Coordinator Fulendro Konsamna Afsfagi Marumda Sifai Singna Chathaba Miot Minaina Mioi Kyagi Punsi Manghan Badanatana Nupi Oibi Kyagi Kai Kumnaba Manghan Bibadagi Masamatom da Sizaki Bagi Tokya Tokre Manorama Mihat ki Matang Dangasi Fauba Tangjam Manorama Memorial Charitable Trust Bamon Kampu Amadi Apun Maluk Manipur na Tanduna Lakliba di Manasi Apsfa si Loktopanate Puramuthat Pani Loinana Taudodo Chenari Balanmi Sing Matik Chaba Cherak Piu Hypadiman Ngasi Fauba Pangdriba Maramna Apun Maluk Manipurna Hari Badiman Sing Ngasi Fangdrip Hova Hanbalaitana Junction Kigani Amarom da Manorama Misigi Matangda Si Upendrage Inquiry Report Mapung Fana Tham Krabasu Ngasi Fauba Implement Taudana Lady Basi Tauhanba Changi Loinana Apsfa Si Puramuthat Padapuna India Lenga Amadi State Lenga ta Taksminaba Mathokta Haiki Later, MP Juishnu, Natrang Emily Juishnu, Congress Juishnu, BJP Juishnu, Adimatam Tanamani, Spa Adimatamda, Adu Tanmani, Aduna Tokibini, Hiviki argument my mama, Masa like Tokan Nabiki, Matuki, Mahuta was a Puna struggle lama, Dominaga government up in data, Natraga labor Manipuri government, I can be pressure Toraga, Hariba Armed Forces Special Force, was a Pramatan Nabiki, Police Tobu, Madunatana Army Sakti Pino Legati, Tonganba, Naranga, the Tokiba, the Goltabi incidents lady, the Asana person, Mito, my arms and Salpotamda, Yeng Leraga, Adagi Ladiba, local gi, indigenous people sing the harassment Mayam Piba, Ladiba crisis is making a neutral with about one sided with about Spada me, Mayam, Haput to the Hendrokna, other but terrorist Tangu Mayamama, proxy war with a sineraga, Mian Mayaman being a Mayama Farga, Haput to Mayama so Muksatrali, or quite unseen actor Mayamna. Sumayam sing say, Puna, Tenuminaba, Adi, not Minitaba, Adama, Kunayama, we never gave quick put a struggle, Dominaba say, Koi Maka, Sataki Gani, quick writer, Kalikata Bagi, Toramasa Tamzari. Freedom Fighter ex-Deputy Education Minister Oiramba Laiwai Kraba Hemam Nilamanigi Chamaga Taraga Humdoirak Suba Birth Anniversary Celebration Moirang Dalaiba INA Martius Memorial Hall the Pangtokray Hemam Nilamani Foundation a Charitable Trust Moirang Nasindana Pangtokiba Thoromaduda Moirang ACG MLA TA Santi ex-MLA P Sarachandra Madi ex-MLA M Prithviras Trust ki member Sing Amadi Laikidrabagi Imung Manungi Mioy Sing na Laikidraba Hemam Nilamanigi photo da Lai Sukat Pagaluina Mairachu Katuna Thoram Hautoki Trust ki Maikay digi handak Manipur Board amadi Council na lawa Class 10 amadi 12 ki examination na mark wang na fangduna pass tawraklaba Moirangi manungda leiba private amadi government school ki maraktagi mahayroi ahum khangatuna first second amadi third ki manasing su thoramapu sing lantoki MLATA Santina Freedom Fighter Singi Laktagi Hemam Nilamani Ningsing Lakpada Mairembam Koireng Hundok Lamba Yaroi Mairembam Koireng Amadi Hemam Nilamani Anina Ningjanamba Wakalon Makoi Anina Pukacharamba Apun Mamoirangama Apun Manipurama Apun Me India Amaki Manglanadu Ai Koina Mangfang na Hon Mamatoktai Laipokum Laba Luching Bahal Ani Si Lerambana Ngasi Moirang Malemda Saktak Pangambani Makoina Pamjaramba Apun Bahaiba Wakalon Naduna Mang Tharaga Chokot Pa Moirang Lamdam Amo Henaba Ai Koi Machui Tariba Sing Punsin Bachangi Haiki. I wake up like Allah, you know, they have to. I quite my house. I quit Canada, so Sintadamo, Canada, so we don't like
Sri Habam Nilamnigi, Sama Kaumdo Yusufa, Bart University, Black Pasida, Nasi, Kunuki Wakal with the Puli was by Dodala, Moirangi, Adumaba, Lango Kava, Chintava, Alci, Ozasi, Makui Mukogi, Taudan, Makui Mukogi, Sadan Jali Katobatana, Ekoi, Pulabatamina, Puchimina, Katina Duna, Moirango, Manipuri Mamang, the Halaki Mamanga, Awang with Hanga, Tagalaga, quite the public constituency, and we don't want another. Ekoi, Puna, Amatoida, Taudan Lominasi. Yetnaribasing Yanaba Puratuna Napetagi Andro Tabalambi Sembu Haina Sapam Kanglipal Nahari, Hauzik Napetagi Nongren, Nongpok Kakching, Nongdam, Nongpok Hairok, Tayong Faudana Chakibalambisi, Oksu Ning Temja Kul Yauna. Moirang Purel Itam Amadi Tumukong Kulgi Yamna Maruay Balambini, Lambi Sing, Lisang Chitna, Semba. Salaktabadagi Lady Bafiba Masi, Karino Hainatigal over the Lambi tender English in Nikon Humdagi, Mars Hada, Totuna Layramlay, tender Tokrabalambi sing a Sifawa, Sembiram the Bagi Maram Si Chayet Nabalabana, court the stay order Tadana Layramlay, Lambi Sigi Matang the Marie never sing the Chamjarabam Yamda, Marie Makong, Amafawa Kanghandana Tambiram Basi, Lamlai Maikagi Miambu Karisulatan Kalaga, Angamatau Singna, Kangna Kangna Miambu, Lana Lamjing Birambani, Tawanga Siamna Labactivani, Marie Naba, Angamatau Singna Sinduna, Tambiram Libasigi Matanga, Nasi Mahakna Manipuri Governor da Marik Jumawa from Galoinana, Memorandum Amapisin Krehari. Research scholars Singna Makoina Tauriba paperwork Singado Masagilanai, interest Kaknatana, Kunayas da Kana Bapiba Machakamu Henkadabani Haina, the Manipuri University Vice Chancellor Professor W. Chan Babuna Fungtokre, Wafamasi, Northeast India, a way forward Hibasida, Numinini Chatagadaba National Conference of Dopagi Toromda Fungdokibani. Research Club Amadi Internal Quality Assurance Cell DMU na Sinduna PG Science Block की conference hall pangtoki bathoramaduda Internal Quality Assurance Cell DMU की Director Professor R.K. London, Nagaland University के Management Department HOD Professor K.S. Devananda amadi DMU की Student Welfare की Dean Professor T.S. Ravikantana Tharomapu Singh oiki. Hauzik asi awang nongpok yauna India se emerging market ki fibam demand tawbinaba mina yamba aduga supply tawnaba mina watpa tangkak amada leiribani aduna topic asida research club amadi IQAC na asigumba makhalgi conference ama sinba haibasi matam yamna chai mahakna makhata na DMU 737 leiriba research scholars sing asina complex asida u pambi kya yamna hauri Pambi sing adu kari karamba mawngda miyoibada kanaba mawngda sizinaba yai natraga u pambi sing adudagi mana kaya yamna kenbage haina thijinba dusu research tawbagi takakta adum yawba yai Manipur si medicinal ki pambi makhal kya hawba amadi biodiversity sport kunga manga leiba mafamni haibasu loina khangnaraba wafamni hiramastsu research scholars sing na thijinbada kanaba phangani Minini Siliba National Conference asi mai pakna pangthokna masidagi putholakpa recommendation adu lebak miyam gi yaifanaba oirasunu haiki. One of the most important challenges which we all have been facing is all about infrastructure problems in terms of road connectivity, in terms of other infrastructural issues. As India and the northern region of India is in the category of emerging market economy, then in this emerging market economy, the requirements of this emerging market economy have not yet well been addressed so far. When we say emerging market, what does this emerging market mean? Emerging market talks about having lots and lots of gap between demands and the supply. The people's expectation, this is one side, and the delivery of this is demand, that is supply side, there is a huge gap. Wakhalon Manaba Apunma Wama Kangleipak Amadi All Manipur Recognized Private School Welfare Association Gayanaduna Tampaki Mahisang Kuding Maktalay Kidraba Miyam Gilo Chingpurel Chingshubam Oza Akabagi Mami Tetpagi Kongjang Wamana Paring Naina School Sing Changsilapagi Manungchan Nangarangsu Imphal West Ki School Taret Divine Light School Kumbong Sunshine Academy Moidangpok Brighter Academy Kumbong Free Progress Academy Konthojam Unique Golden Cradle School Awang Kunau T Combined English School Awang Kunau Blue Mount School Pashoy Chathakre Wamagi President Moirangthem Naukomba Maitina Lungching Purel Asigi Punsiwari School Syllabus the Suhapna Buhanaragani Divine Light School Gi Mahiroi Singna Inat Yokhanabagi Wakalonda Thamagi Manungda Sagol Sen Amadi Thanil Kudingi
inat ki fizol setuna mahi sangda karamba ubada pukning nungsiba fauki amadi school adugi principal oinam santa bu thagaba phungtoki loinana lamdama se leiriba school khuding maknasu thamagi manungda nongmata oirasu inat ki fizol setuna school ka bangam labadi mahairoi khudimakta mareibak nungsibagi wakhalon chelhan bangam gani haiki अध्यक्ष ना लोन मई अमदी मानव खुनाई अमदी खुनाई से ले जब खुरु की खेले बताऊं की खेले बता लानी की खेले बता हम देना सब मानव मियंगी येंगा अंदर मसी की सफर न खोने बता अमदी लोन में सफर न खोने बता ना अमदी लानी की सु की हिंगत न बामु सु हम मालियम नम सच्चान होने बता जो हम सु थोड़ा लोबियम बा आजादी के बा सिस्टम सिंगत सिया की मनी सिंगत बता असी की मई लुसन असी की जाजिंग महिलासिंग मैम सिंग सेल फने अमदी खुदैसिंग असे असी यंग मसीगी कोई महिलासिंग सिंगसु असिगुंबा महिलासिंग असिगी असे यम तमिनाय बा खुदन को बा दुंबा यम तुनि जिंगा बा दुंबा कुनियाने फैनजे क्लास 11 के एग्जाम की अनौबा चनकांगलोन हौरगनी काउंसिल न पुन्ना exam result haidulagani haina council of higher secondary school manipur ki controller of examination o join apami sing the phongtokre wafamasi ko sem na sinduna cc higher secondary school da pangtokhiba reformation of class 11 examination ki thoronga mari lenana haikibani thoramadu da ko sem ki chairman t ozit secretary ks asikumar council ki member dr e iwayaima as josia dr vinita elangwam professor m premjit gm college of teachers education ki associate professor dr dinesh kumar CC Higher Secondary School के principal केस मैम तोम्बिना चिंगबना सरुक्याखी ओ जोइना मखा ताखिबदा Higher Secondary School चनी का कुनगमापन के principal का लोइनना council की committee members सिंगना पुल्लगा पांगथोकलिबा थोरमसदा मथंगी class 11 की exam दा अहोंग बखरा हापचिनबा वारे लौरे हान school सिंगना exam लौरगा result सो हाइदोकलंबदो अनोबा study school सिंगदा exam पांगथोकपा मतमदा council ना येंगशिन बचत पाहौरगनी exam की answer check तौबसु अककनबा मतम अमदा तोहलगा answer paper सिंग लौखतलबा मतुंगदा council ना scrutiny तौरबा मतुंग council ना exam result लौथोकनी अमदी marks सु grading system दा पीगनी हाने class 11 की exam quality यावदबना मरम ओइरगा exam असि promotion की मवोंगदा यामना लाइना खलंबदो कोखनबा थोरमसि सिनबनी हाइकी अनौबा गेजिंग सिस्टम सिददी हानना लेरंबा गेजिंग सिस्टम का खेनबा हानना लेरंबना अंगांग अमा सब्जेक्ट अमा मार्क 91 दैना 100 फौगी मनुंग फंगबा तागन मागु A1 हागा मिनतौ हंदक अनौबा सिदना होल मणिपुर की ओइना पास तौरिबा काउंसिल की पैखादा पास तौरिबा सब्जेक्ट अमगी अपुनबा अंगांग मसिंग अदुगी टॉपर देगी खलगा मथक थंबदगी खलगा 1/8 तुना A1 थंगनबा 1/8 अमना A2 ग्रुप अमना 1/8 अमना B1 B2 C1 C2 सुमाइन मथम मथम सकिगदो फिजिक्स दा A1 फंगबदुगा कोई बायो दा A1 फंगदुगा अनि तो खेनबा याय सब्जेक्ट अममंगी अंगांग सिंग अदुगी स्टैंडर्ड दुगी ओइनी लेपनी हाना लेरंबदुना मार्क फिक्स तौबनी समना हाइबदा हानना परीक्षासी स्कूल दा अखोगी हाइदोमी अदि अनौबा सिस्टम सिददी अखोना स्कूल हाइदोरो पुन्ना कमन नोइना अतंग नबम मतम मा पीरबा हाइदोकनी प्रमोशन की वखन खनरी स्टैंडर्ड खर नेमम बदने हौजिकती मसी स्टैंडर्ड से वांखलगदी मदुगी कंसेप्ट लेरोय अखोनी परीक्षासी कर्म मौंगा पांगथोगा अखोगी लाइक तंबीबगी नुमित मसिंगसे यामन फंगदगे कमाई तौगा पनी हेना फंगदगे हाइबगी वाफमसु दुम यावी हौखिबा इंग्लिश गनी कुनगमरी की जनवरी की तरादा वांगू सबल मनिंग मैचाकपी चिंगदा सिंग चनब चतपदा लाइबक थीबा थौदो अमदा वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 13 आकाशोइदगी मियोय मरी लेखिदबदुदा यावखिबा ओइनाम रोमेन की लेहौरिबा इमुंग मनुंगी मयुम मकै साबिखिबा दुगी मतंगदा ओइनाम प्रमोदिनीना युम अदु PMAY की हाउसिंग लोन साबिब्रा नत्रगा की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा एन बिरेन साबिखिब्रा हाइबगी मतंगदा असेंग अचुंबा खंगनिंगी हाइना मीडिया दा फोंदोखिबगी मतंगदा ngasi वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन पोसंगबम बालेश्वरना लाइबक थिबा थौदोदर लेखिद्रबा मियोय मरी इमुंग मनुंगी युमसिंग अदु कुंबी असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA सनासम प्रेमचंद्र की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की लुपा लाख 2 मखाइरोम चंगना साखिबनी PMAY की हाउसिंग लोन ना युम साननबा प्रमोदिनी की दी हानना बेनिफिशियरी लिस्ट यावदुना लेरिबनी लेंगा
ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯝꯍꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ DRDAꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯐꯔꯁꯠ ꯐꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 94,900 ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 90,000 ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ JSC ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯝꯍꯟꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟड ꯐꯦꯖꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ PMAYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯅꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ PMAYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯎ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ DRDAꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯤꯗꯅ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯦꯝꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅ ꯀꯨꯞꯄꯁꯦ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯔꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯦ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯩ JSCꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯨꯅꯞ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯞꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯨꯄꯥ 94,900 ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 9,900 ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ 90,000ꯗꯣ JSCꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯕꯥ ꯏꯕꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯜꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯊꯥꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯃ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ PWDꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ IEI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯀꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯂꯩꯕ IEI ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯍꯣꯜꯗ ꯒꯨꯗ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ PWDꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔ IEI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ L ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ TS ꯁꯨꯕꯥꯁꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯆꯤꯡꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯦꯖꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯗ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯦꯃꯤ ꯄꯀꯥꯒꯨꯝꯕ ꯎꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯒꯨꯗ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ as far as possibly ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯔꯗꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯐꯦꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯗ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ
Directorate of University and Higher Education की मखादा YK College की IQACN Seminar Committee na World Population Day English ngani kun ka mga tharong ki sarok ama oina benefits of demographic divided amidst high population haibasida nongmagi oiba state level workshop amanga si college si ki mini conference hall da pangthokre Thobal College ki principal professor A Nabachandra YK College की Principal Professor KS Jugendra amadi YK College की Physics Department की Head of Department O Binoy Kumar na jingbana sarapyaki session ani thokna pangthokkiba workshop adugi ahanba session da DM University की Department of Statistics की Professor N Saratna benefits of demographic divided amidst high population growth in India haibaduga ani suba session da Government of India की Ministry of Home Affairs की thabakti potharaba research officer Dr. M Manimohan Maitaina demographic profiles of Manipur state haibasida je pathoki Thobal College की Principal Professor A Nabachandrana ngasi malem da population की chang asi ka hena hingalakpana mi paiba ma fawraklaba matamasda lebak kharadana population cha ka hingna nemtharakli aduga lebak kharadana kidingai oiba mong da missing hingalakli maramasna population ga mari leinana malem pumbada yamna leita daba phibam da leiringai matamasda asigumba workshop ama bangthukna miyam bu wakhal tahan ba haibasi yamna maru oiba mani haiki population growth population explosion of the bagi maram yam leiba nakalam population ji hekati yarana ini bagi immigrant lawa ramana German kumba Switzerland kumba western ki countries tadi missing ji chuki mati fertility rate ji handa gidana to padaki kauraga adum lawa matamwai sekti aduga koi ki laibuk phamana kona puri ba India ki saru moina Manipur su fertility rate ji yamna wangba belt da laibine ko ngise aduga Manipur ki khara hadai ma tajai debi ki population se around 8 billion kumba laya sigi manung se da India ka China ka ani bujara ka around 3 billion laya out of 8 billion da India ka China ka da 3 billion le khale aduna kochi hoji mi yam le di aba kataba amangja ba tongja ba adugi tangla laya The Extrajudicial Execution Victim Family Association Manipur IFAM Nasindana respect the right of the victim cyber timda the Extrajudicial Execution Victim Family Association Manipur gi taraga taruk laksu foundation day thorom ngasi palace compound laiba lamyan basanglen da paktokrai thoromatu da Manipur Human Rights Commission gi member Kangjam Khagendra IFAM gi president Renu Takhelambam Amkil gi advisor Anandi Khangembam DM University gi Department of Political Science gi associate professor Dr. Noni Arambam MU की Department of Law के Assistant Professor Dr. Sapam Dilip, IFAM की Council Ningthau Khongjam Subhasandra, Youth Collective Manipur की Coordinator Ahibam Janthoi Chanu, People's Progressive Alliance Manipur की Executive Member Muhammad Islahuddin Maitai, Internally Displaced Person Naurem Rosita Leimana, Athoiba Mithunglen Singwaina Sarukyaki. Tharmadugi Manung Chana United Nations Guiding Principles on Internal Displacement Haiba Lighting Amasu Fonki. Tharonga Mari Lenana Sasinaba Kuthokna Badalai Kidraba Singi Mafamda, Minin Anitu Mina Leptuna Kaikunabo Utpagaloinana, Laikidraba Singi photo the Miamna Haile Katuna Kaikunabo Ki. Nasiki Tharamadu the Manipur Gitongan Tungan Mafam the Gilakba, CSO Singi Luching Basing Amadi, Sasinaba Kutokna Badalai Kidrabagi, Imumanungi Mui Sing Sarpiaki. DM University Department of Political Science ki Associate Professor Dr. Noni Arambamna Aikogi Iramda Manipur se extrajudicial exception the Hinglibastagi Handoke Hairabadi Miyamgi Kolau Lengak Lon gi Kanglon Singasi Matik Channel Ilabra Haibasi Hai Singna Amadi Wahang Sing Hangbangambagi Matingadu Laklama Matamda Manipur da Miyamgi Hakkan Mangamgani Miyamna Semba Lengak na Miyamdagi Hena Chausilak Pasidi Democracy Chat Palebak Tadi Yade Lenga Ama Semba Amadi Lauktopa Miyamgi Kutalay Haibasi Kaufade Manipur gi Miyamase extrajudicial Oiba Punsirol the Hingbagi Fibamasi Yamna Mayek Singli Abspa se India gi Karamba article Amadi Gayat ki Makada Tamlakpano Haibasi Aikoi Chamamnai Abspa si Top Topa Ain Amani India ki Mafam Kuding Makta Thamde North East Amadi Kashmir Kakta the Thami Aikoi Gilamda Masida Sifai Singda Kahena Matik Mayai Pisin Basina Miyamgi Hakta Chauna Kongoi Narakpani Haiki Masaki extra judicial or punsirol amada aikoina kayamu yamna hinkigadagi kayam kuin hinkigadagi haibasi masigi chingtam khaidana hangdaba yatro hangamani laibak thibadi asigum laba fundamental oiba malem amadi
Lenga Kanglon di Hainabi Leraba, Ikoi Manipur Gumba, multi ethnic state, Asida Kundam, Nariba Furup Singna, Ashigum Laba, Wahang Singasi, Hangbagi Mauta, Masa Masagi, Furuki Kakta Oiba, Wangangi Hainabi, Amadi Furup Amana Furup Matashin Naba, Furup Naiba, Aduguma Kanglon, Sembagi Manglan, Sidiki Tolo Yadaba Sina, human rights is Yamna Chowna Chating, B. Haina Tamzani. Madam Maduna, Haiba, human rights ki Lamda Tabak Toriba Singnasu, Masigumba, ethnic politics, Asina, human rights, Tapiba Chating Singasusu, Bukatani Haibatare. Hozipagi Mertana Temba Bremtang Lominasi. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking Matungna Mayamam Kanataram Nokchari, Makataba Pau Pisari. Mama Ibising na angang unabada C-section amasung abortion na si Yariba Makai Taurisi amasung Pukning Tawad Kumsi Haina World Meitei Organization gi mining makada Women Wing WMO na tungan ba Imphal gi manung da laiba hospital sing da chatuna ingsin kibaga loinana Gerol Pisin Kre ingsin khongchara duga mari leinana phongdorak pada senan lambi oina maram chadana C-section tawba amasung abortion tawba sina mitei furupta akaiba kya leibana lengak nasu masi thoktana ba phongdok paga loinana Mama Ibising na Yariba Makai C-section da abortion da pukning thawat loisi haina makhatari Jiribam district ki semgalak liba ring road sing quality laina sembio amadi jiri kaichil manung da semgal liba lambi asi quality laitabagum lambi gi mafam kya da kai ba hore mari laina ba authority ni yengsin bio haina Kaichel Fambi Sing na Mari Lena authority sing da appeal torakli. Ngasi Jiribam da laiba tungan ba media gi lamda thabak tawriba pawmi team amana hauzik semgat liba lambi asi gi matang da yengshin bachat pada Kaichel Fambi Sing na Jiribam Kaichel gi lambi asi matam koina semjin dana laibana lambi asi gi phibam phatana lairure adubu handak lambi asi nauna semba horak pasi miyamna maru oina Kaichel Fambi Sing na harau ba poi adubu lambi asi semba hobaga lambi gi saruk kya kai ba hore Jiribam da laiba lambi gi phibam ayamba phibam yamna phatre hauzik semne lambi isi gi mathakta layer atopa lakhini haraba su quality laina sembiu hari tungda pawmi team aduna Jiribam gi bawparada laiba PWD gi executive engineer gi officer changduna lambi isi gi matang da hanglubada Jiribam gi PWD gi junior engineer S Satyana Jiribam district ta laiba tungan ba ling road kya hauzik semba horakli market Ling Road, JT Road, DC Ling Road, Lamkhai Vidyanagar Ling Road, amadi Kalinagar Ling Road na chingba lambi singasi ahan bagi oina DNC na inch ahumda tharaba matung PCCM40 na inch tarukta amuk tharaba matung punna inch mapan oigadabani adubu hauzik jiri kaichel amadi atay lambi singda thaba hauribasi ahan bagi DNC 3 inch hana thabani ahan bagi inches DNC asi thabada cement gi portion yamna yaudaba amadi handak nongmanini asida nong kanna chukibana lambi asi sembaloibaga gari thousand basna lambi gi saruk sing kairakpani adubu lambi gi saruk khara kairabasu sigi mathakta 6 inches ki PCCM40 na muk tharakini loinana Jiribam gi tongan ba ling road sing asi haibadi Chandrapur Divong Khunau Ling Road Bawpara PWD Ling Road IB Laikai Ling Road na chingba sina hauzik semba hore hairiba lambi sing asina block thagadabani loinana miyamna su lambi semba matamda workers sing na season aramba potlam sing lotion ganu haina junior engineers na miyam da appeal tarakli like-minded group LMZ Manipur na haukiba megi ahom English ngani kunga humdoi gi Kanglup ki lan maram oiraga mayum makai tangoi on khraba more ward number 5 dagi lanjen naraktuna Pravabati College mayang Imphal da hangliba relief camp ta changja fam lawduna lerakhiba Laurembam Indra Kumar na imungi awada pana henjilakpadagi Kanchipur da migi thabak suba chatpada IST wire da thingpadagi maina chingduna phibam thina sokpadagi hauzik Rims Hospital da laikana duna leide haiba pau social media da ubadagi LMZ Manipur na ngasi ayuk Rims Hospital da chatuna Indra Kumar gi loina bida lupa lising taraga manga ting bangduna imunga sigi
अवाबद सरुक याखरे ngasi ki tengpang khongchana du group asigi chief advisor Wangkhemcha Samjaina luchingki Ban Mahotsav English ngani kungamanga ki saruk amo oina ngasi IDTRC Manipur DFO Central Forest Division amadi Lions Club of Imphal Paradise ka khosamnaraga uthabagi thoromama top dasara yaral patalaiba IDTRC ki campus ta pangthokre thoromaduga mari leinana M Lakshmi Kumar IS retired chief advisor IDTRC na future gi oina yenglaga environment ki kaitharakliba sida kharada oirabasu mateng pangshin baga leinana mafam asida driver training tawba lakliba singdasu yamna nungaiba mafam am oina tungda lehaunaba ki damak uthabagi thaba si pangthokpani haiki फ्यूचर की येंगा IDTRC कोई मरोए न होजती एनवायरनमेंट की इशू मैम लापनेना मसीदुसो खन फोकस कर तोरगा दगी ड्राइवर्स ट्रेनिंग तो लाप मैम मी तीन जगह मु वेरकपनेन को मसीगी इंपोर्टेंस हेन हेन लेरक पाइ ताइ अदुने नखो ngasi IDTRC नो सेमना एक्टिव रोल अमा लोबी DC इम्फाल ईस्ट DC के स्टाफ कोई लोइम एक्टिवली इन्वॉल्व होइबा प्रोग्राम मने हाइताइ DFO Central Forest Division Bikram Suresh Nadena Humbudra Taruk Subaban Mahotsav Thoronga Mari Lenana Forest Department School College Court Amadi Local Volunteers Singa Kusamnaraga Uthaba Gitaba Asima Pung Fana Jathaduna Lakli Masina Hongnakli Ba Inga Sagi Khal Kaihendana Batamna Mukanabada Mating Oiragani Haiki Today, as part of this, we are organizing a plantation drive at IDTRC campus. So, in order to beautify this campus, we have selected few indigenous species which are local to our state, and they are having very rich values in terms of its medicinal properties, its value for human beings. So, we are trying to plant some indigenous species, and it is a great initiative. JR International Education Consultant Sinduna Taret Suba Gateway MBBS Abroad International Education Expo English ngani kungamanga lakliba July gi taragani thoi thang janumita Hotel Infal gi sangai holda ayuki pung taraga minute kunthra tabada pangthoklagani hairi JR International Education Consultant kaloinana SS Career Solution amadi New TV na media partner oidana pangthokadoriba Education Expo sida Bangladesh Kazakhstan Russia Uzbekistan amadi Kyrgyzstan dagi Medical College singi director representative sing Imphal da hak thengnana laktuna leire lamdamasigi MBBS tamningba maheiroi sing da MBBS tamnabagi khudong chaba pigani hairi hata da leiba New TV gi office ta pangtokpa pau gi mifam amada idu expo sigi coordinator Dananjoy Moirang themna need pass oraba maheiroi sing na mapan da MBBS tambada National Medical Commission NMC gi guideline amadi khudong chaba sing gi matang da kupna khanagani haiki mapan da gi MBBS pass out toraga halaklaba foreign medical graduate FMZ sing gi convocation amasu pangthokani haina mahakna makha takhi अदुग मेन ओइना कोइना ताना दोसिना मेडिकल तम्म मतमदा NMC की गाइडलाइंस फॉलो तौबा अदगी तौदबा असिगु मयाम से कुपना ताना बिबे यारगनी अदुना मयाम जु लागा MBBS तमनिंगबा एब्रोड त सटिंगबा इंडिया दो एरकसु अदुगी मयाम दुगी डिटेल्स तो सिदगी तानाबगी खुदोंग चाव लौबियोना अदुगी ब्रीफिंग तौजर Lengakna Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act English ngani taraga mani semkrabasu lopu masa khangdana SDC tulihanna kon ba moirang purel forel lofam pata number 75/90 lo sangamama lo khairom pak ba lofam da Panam Higher Secondary School Sajinkre Lokthokna Bakyara Khana Haizarabasu Sangalai Tabani Haiduna Tuhat Piraga Lady Haina Maral City. Ngasi Fagok Chow Ikaida Pangtokwa Paugi Mifam Amada Jerome Ningol Hemam Ongbi Lintwingambina Haukiba Lisingani Taragani Panda Mahakna Yum Pandringe Election Gamari Lena Board PPD Habaki Wahautagi Makoina Lainariba Yum Fauba MLA Miwe Singna Sidok Bikraba Matung Lekaida Leba Yadabadagi Hausi Kurai Lady Engbam Lekaida Hongatuna Lady Mahaki Apopa Chiro Chandrababu na ingsok lising amaga chamapan marfuga taret ki megi taraga tarukta arta sim tangkhul koba mioi astagi matamadugi lupa lising mapan ga chawnga da lehoba low unari ba lofam asi makhoi masada taklamdana Panam Higher Secondary School asi sajilambani School sajile hairi basisu laikai ki mioi singna pau pirakpadagi covid laktringai mamang da chatuna yenglobada foundation
ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ MLA ꯗ ꯍꯥꯏꯖꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯃꯗꯤ MLA ꯒ ꯎꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯦꯇꯠ ꯆꯦꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁꯥꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯪꯒ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ MLA उनबगी मतम पीबीदब क्या असना मीडियागी मतेंग लौरगा मियामदा फोंदोकजबनी लौफम असी हौजिक महाकी मपागी मिंगदा अदुमक लेरी हैबसी चाही सिकी फेब्रुआरी की अहुमदा STC दा खासना थीखिबगी रिसिट लेरीबा मदि कंप्यूटराइज पता असना ताकली हौजिक महाकी मपा लायंग नबो हनबदा महाकने युम पालिबा नुपा मयुंगी इंखोल फावबा बंदोक थमदुना लायंग चथब मरमदा तंगाई फदना लौफम असीगी मतेंग लौनबा हनरकपदा MLA ना अयेतपा पीदुना लेबना मसीगी चपचाबा तंगतांगबा मखंगनबा MLA गा उननबा हनबदा उपाय फंगलक्तबदगी ngasi miyamgi mating nirakpani kariguma mahaki imungna thamliba wafam asina aranba oiramlabadi miyamna makhoigi imungda pirakpa cheirakta harawni yazagani sayet aduna leiriba lofam asigi waroishin ama puraknaba andro AC gi MLA na athubada paikhat piu ngasi gi paumi singa unabatu da linthuingambi gi mokwanupa Vidya Chandra su saruk yakhi Shangkumana aina unage hotnabadadi mana matam pibirakhidre adubu mana mayamangda thonglawna hange hairabanina ai itomta lakpadi ai sukire press media mayam yauraga press club tara natragana mari lainaba DC office tara aigi mari lainaba che changje pairaga ai laksarage 2014 da longpham dai office nungpis hore longpham kanbagi damakta thaba yaroi khopa yaroi na adugi ek ama pass tawkhraba matung sida MLA amana law thugairaga Kamaina school achawbama saribano haibaze lo sembiriba MLA na su pakhum pibirao adugi pakhum zu ngaijari sidaisida che chang yaudana kamaina kanadagi lamse lobibano adu masu pothopiro huralaga lam yoliba mijusu dandi pise aduduga huralaga lam lawriba mijusu laibang miyam khangna dandi pise Haukiba chahi English ngani taraga mapandagi English ngani kungamathoi fawa chairman amagi makhada managing director manga thamduna hata da hanglamba Pari Mutual Benefit Needy Limited Halal Finance koba microfinance bank amana investor kya bu minamduna sel kya mat pikrai ngasi fawa chahi mari hen investor singda sel handopiu yadre maduki mahutta mioi kya nek tuna investor singbu tathina tobire haina coordinating committee of Pari Mutual Benefit Needy Limited Halal Finance na phongdorakli Halal Finance ki thawongbu yaningda phongdoktuna coordinating committee asina sinduna yaripok azat pangthoba protest kam press meet amada coordinating committee ki president Sabanuddin na Hairiba microfinance asina miyambu thazaba kya pibadagi investor singna masagi araiba kya bank asida thamlubani adubu hairiba microfinance asina English ngani kungamathoi gi angan basaruktagi investor singda sendoi piba lepkhrai masina maram oiraga investor singna committee asi semduna haukiba chahi English ngani kungamari gi July gi tara ka mangada bank asigi chairman ni haijaba mioi adu yauna mifam ama punna pangthokhi mifam adu da English ngani kungamari gi November gi amadagi December gi kuntra fawbada investor gi senfam sing handok lagani haina thazaba pirakhi adubu senfam sing adu ngasi fawba handoktana leire sel fangdringai da sikiba investor fawba yaushilakle hairi Sahi amarong mamang 15 July 2024 da close door da chairman yumda meeting ama pangthoki Angthokiba meeting aduda makhoi ahum makna halan finance investor singi shelasi amata sithadra handokani amadi matang kharang ngai biu haikibani adubu ngasi di sahi ama fajillaklaba si phobada sen singbidadana lairakpadagi ngasi di halan finance ki investor singase aduki matik wabagi thakta yaure loina na ngasi aikhoina honajariba tawriba thabuk mayamasi Manipur da leiriba CSO mayamnasu mateng pangbiu haidana committee gi amadi investor gi maikaidagi apil tawjari District Institute of Education and Training Diet Center Jiribamda Thambinaba Memorandum ama Deputy Commissioner Jiribamgi Kuthangda Jiribamda Leba Mahiroi Luk Taruk Nakisinkhrai Point Manga Yauba Memorandum adu Deputy Commissioner Jiribamgi Kuthangda Governor Chief Secretary amadi Commissioner Education as Director SCRT Deputy Commissioner da Kusinakibani Jiribamasi District ama oiraba maramna District ama oibagi Diet Center lehenbiu Diet Center leitabana awaba mayongnari English ngani kungahumdoi degi sangwa sagatpa horakliba Diet Center dusu athubada loishin biu amadi chaliba session English ngani kunga manga sidagi
ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ 6ꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦ ꯁꯣꯃꯣꯔꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ district ama oiba taragadi diet center ama leiba si sungai soidana mathau taba posak ama oibana Jiribamda diet center leitaba amadi diet center asi 2023 dagi sagarpa hoji khoba loidabana maram oirakanda athuba matamda loisan biu amadi hairiba diet center asi chaliba session 2025 asi dagi mathau tawhan biu haiba point manga asi haptaraga ngasi gi memorandum asi deputy commissioner gi kuthangda governor amadi chief secretary commissioner education s director scrt deputy commissioner da ngasi gi memorandum asi thajabani Ministry of Health na Inglisingani kuntra fawbada hepatitis laina muthatnabagi pandamda health workers sing the hepatitis B vaccination program ki makha chatharakpa oina health directorate ki staff sing da model immunization center hepatitis B vaccine kapthokre lamphel patalaiba RD wing na pangthokpa thoramada district nodal officer Dr. Rana Kumari na slot 016 haiduna mathang slot ahum thokna khaidoktana hidak asi kapthokpani haiki Rescue in a point of 6 CAC, ma'am, PAC, sub centers, ma'am, doing hore, RIMSU hore, nursing colleges, ma'am, so hore, first, second dose, third dose, wali, 3 doses, salay banina, ma'am, pum suna, bakta, kapiu, hello, her, ma'am, didamaka, sinjaba, Manipur gi ahanba I League ki team oirambadagi performance fajaraktabadagi Hero I League 2 amadi State League ta hantaraklaba Neroka FC sangakfam Trau FC Kwakachal Chahi Sigi Chamaga Kuntraga Mari Suba Indian Oil Duran Cup ta Sarukaduna Fazaba performance P Naba Housing Langjing Achoba Turf Ground da Trau FC Kwakachal gi head coach Thangjam Saran Amadi Neroka FC Sangakfam gi head coach Gyan Moyona Sarukyaga Doriba Sana Racing Takpi Tambiri Hiramasta Network Sigi senior sports journalist Wayani Thousandagi Pautamama Eastern Command Indian Armed Forces ki meng makada Asian Football Confederation, All India Football Federation, Government of West Bengal amadi Government of Manipur na punna sinduna tha sigi tang kulumdoi digi mathang tha tang kulumdoi phawba Indian Super League team taruk I League team mari I League 2 ki team ani State League team manga Indian Armed Forces ki team manga amadi foreign team ani punna team kunmari na saruk yaduna Imphal gi Khumalampak Sports Complex ki main stadium Kolkata gi Vivekananda Yuba Bharti Kirangan amadi Kishore Bharti Kirangan Jamshedpur gi JRD Tata Sports Complex Shillong gi Jawaharlal Nehru Stadium amadi Kokrajhar gi Sai Stadium da pangthokadoriba Asia gi khwaidigi liraba tournament ama oiriba sahi sigi samga kuntra mari subai edition Indian Oil Duran Cup ki saruk ama oina Manipur Sarkar na mateng panglaga Indian Armed Forces na sinduna tha sigi tang kuntra dagi mathang tha August tang 12 phawba Imphal Center gi oina Group B da team mari State League team Trau FC Kwakithel I League 2 gi team Neroka FC Sangakpham I League team Real Kashmir amadi Indian Armed Forces ki team Indian Navy football team na saruk yaduna Khumalampak Sports Complex ki main stadium da match taruk sanagane Manipur gi anisuba Hero I League team ama oirambadagi hantharakuna housingna State League team ama oina sahi sigi samaga kuntra mari suba Duran Cup ta saruk yagadoriba Trau FC Kwakithelna amu hanna Hero I League team ama oina ba sem sabagi saruk ama oina Duran Cup ta saruk yaduna phajaba performance pinaba hauji Langjing Top Ground da Thangjam Saranna head coach oina Sanarui Singbu Thawai Hakchang yauna tambi takpiri Thangjam Saran State team ki coach oina Santosh Trophy amadi National Games ki head coach oibagaloina Mapal gi club Sarsil Brothers da assistant coach oiramlaba matungda Trau FC gi naha oiriba Sanarui Singgi aswoiba walibu sing yenglaga kanna honaduna state asigi oina amu hanna I League team ama oina ba kanna honagani haina head coach Thangjam Saranna network asiga akhananu unabada phongdorli Aigi Ming Thangjam Saran Singh Aigi Laifamna Yumnam Kunau Aduga Ai Hauzik presently Traugi head coach oina paijari last season duda Churchill Brothers da Ai assistant coach oina pham pujabani Manipur gi oina ai 2023 out the pangthokiba koigi Santosh Trophy aduda Manipur gi head coach oina pujabani
adugi consecutive adugi year duda Goa da pangthokiba national games tu dasu head coach oina aina Manipur gi represent tawar chachagi Churchill da coach oiramaga trawla halakhib se ai gisu challenge amaga loina na halakhibani ade akoi gi Manipur si da player se ade hauji India gi any ISL I League da Manipur da gi represent tawa player se na khwai da gi masing yamena logjai ko Manipur se asuk yamna player puthoga Manipur da gi kahani I League level da timambo leibangam dab se akoi ju yamna nuai jada ba haitare adu da isu challenge ama puraga handakti traw sina duran cup se akoi dum hop tawe Manipur sina traw gi through the fight tawraga akoi Manipur da gi handak I League ta Manipur da gi team ama changba sigi em dani aina changchara ko game style je purakna bulakna bada akoi almost akoi gi angang goi se adu gi akoi gi game style du da di stick tawba hore aduga fitness kitang wali adubu we still have around 20 days ko akoi de 30 dani hanba me se akoi award pa akoi tactical part of the fitness pa se adum almost complete orani na khalle young and experience kitang di adum mix up tawrani squad ki matang da adum ado hoji main problem je akoi gi Premier League lotion dab je si jina yam tina akoi preparation ji da ka hani si madi haningai laitana problem ore akoi da first match se akoi gi player goi se maximum di young squad ne haidar young player ne auda derby match da koi gi crowd mayam lakani excited oiba over excited oiba adu yorok pa adu akoi practice da hoji yamna nuai na angang goi siga even adu gi pressure kari kara adu gi keno goi do loina la su adu gi control ngamna ba koi gi practice da kan adumaina hona jari Amaromda Manipur gi ahanba I League team am oirambadagi haujingna I League 2 gi team oina Manipur na yumbu oiduna pangthokadoriba sama kuntra mari suba duran cup ta saruk yagani Traw FC ga ahanba oina sanagadoriba match asi mai pangnaba langjing top ground da coach Gyan Mayona experience leraba sanari sing tambi takpiri coach Gyan Mayona ahanba focus asi duran cup ki ahanba match mai pakpani makata na sanari singi award apa sing jenglaga makoida piba yaba sing tambi tapigani haina network asiga akanan unamada phongdorogli Badai mingna Gyan Moyon AFC C license coach mane aina current head coach of Neroka last year so aina half season dagi head coach oibne adu mamangda 2 years mamangda aina assistant coach na solerami Neroka da so this is my third year so hanba 2 years na assistant coach handak na head coach oina ai leri akoi Manipur da again Duran Cup sanag dawse asi tanja amuka phangbai damakta as a whole Manipur yam harau jai 2 years mang su Duran Cup taw matam da se crowd mayam laga pajana koi football se na pangthok pane ada si opportunity amaka phangba se yam chaw opportunity and lawe handak perform tonai damakta padana sem ju sari rauga match se always derby match se always pressure match ne yam tough over match ne adu numitta padana perform tawduna ka ga daw thoi daw bane aduga lastly Duran Cup hawga daw se koi it's a very pressure match adu kanna thorang tawri akoi gi labor resources akoi player khangde akoi gi resources labor adu gi best use taw akoi best performance tawuni haina adu akoi thajana koi tabak kan tawri Hazul Slakpada Maribu Pom Kana Pisari Thangjam Manorama Mi Hat ki Chahi Kunkamathoi Farak Pagi Hekalekat Tambagi Thoram Pangthokrai Amadi Freedom Fighter Hemam Nilamani ki Chamaga Taraga Hundoirak Sumu Pokumon Thoram Pangthokrai How's the Foggy and the Ice Sickness and Doctor Papa Matang solution today? Meaning Tabidi Pumna Pom Kana, Kurumjari.